KPL tia song pen ake mga kam Article 244A alam don Central Government la pen Assam Government atum cobai det pen ajok ningdu kecipaklang. Article 244A alam kapang dagde det ajok APHLC Korkanti Constituency Committee ay hin pen ning kang samse kecipaklang. Sarupathar Constituency ke Parlo Japrarang so Burateron na rong amekar John Teron SI mate Sub Inspector asad lang ki undun. Jiri kendeng along kijoy kilang jia dim long isom det api nam piman det. KSS Central Committee में भुजम सोंतिमुंग अतुम्पेन पीस एकॉर्ड पुथाक फेरंग क्या माई के फा लोंगचा बाप्तिसा मोंडुली रूपतालिन कतलोन रोंगमोंग व्यालोंग टाउन कमिटी ऑफिस कांगपू कार्डम पिनी प्राइम टाइम थानबांग पिनी लिमालिन तिमुंग पी नोनार जिक था बेटांग टोन पेन KPL tia song pen ake mga kam Article 244A alam don Central Government la pen Assam Government atum cobai det pen ajok ningdu kecipaklang. Uwele je song da itum dak kicun jalam angring hangnap tawi. Ili pangbara me Nepal long aje song ke ningkan trok ang bongsi bang raston troben ko doton trolong lok punan de kopia joine lo. Isi unity do joine. Non itum karbiang long ke ningkan koi thongkep ningkan plikep je song deta non ta thang ang thek nang tlang pe. Kopia polo la ke itum unite ke dai po. Anu tin ikrong sui jama po. Sining duklo nitum. KPL tia song mana mitum ning duklo, ning duk pigan lo. Hal hai ki thitang abang pu non ditum KPL tia song name bang troksi abang pu longria farman. Kheya farman aprana mui ci pinang lo. Hal hai korti ya muti apa ya puatum asumaratum apisotum paheminang panjang renang lo. Ancop takalilang. Itum kereng etome tekok dunang tiki dunang kang thong dunang kaselok dunang kupia joine lo. Itum heliot na bukat cu pangreng longi mane chainong cu pangreng longi mane methana farm khuliongi mane pada itum heli kaman kaut kali risim ngang tang kaut kali. Itum artikel nang ji hemprek long nang ji otorma state long letik itum agreement me karbiang long hampang asong nan me atokan do karbi akhayat me ning binang ne KPL tia song heli kaman chodat lo det lo te latum kang ton lupu nang litum asap su ta chuyeng badi ning binang ne lalo nasi itu makar biak khai las artikel farman kache songan si pinian itu makar biak khai population kom hak dang lo 2017 ni kan itum kar biang population ang dam podang te itum kar biak khai ko ano percentage lo ada saja ti itu itum pen badet minority tum kana hongkha lo do lang pamaram nang lang pamaram sana 2017 nan nikan podang te itu masur bangke itu makar biak khai ke 47 de bang minority bang ke 53 lo personal tang lo te non pinning 2001 nikan ke kon bak se percent nang bat po bang bat pikan po kopi de lo ke itu ndakache song pen na thilo e sia movement kan si thithen lang karbiya khai tum so hem prek a join pen article 244A join pen UPDS hota so hem prek join pen ko an si thithen lang non litum KPL tia hota las article farman me bangkon si chinang lang lasi itu ma phan karbiang long phan ke jok badu a government le nang dosta me council chai ta me Assam government la pen central government ma kan chom thoilok itum tuliram hangsar dame meeting along 15 Agosto patay ko an ma nikan ko an ma 26 January nikan ko an ma hempreka puthak article lam kaningi je bang phukali tuliram hangkar ye gali tim kar benglom ta hempreka ye gali district ki thom ben nitum MLA bang photo tum hempreka ye gali itu MP tum nak hempreka ye gali mana jong thoye bange la tinta adiye banglo duita adiye bangeng thoye lo dispur ke do government atum Delhi do government tum central government pen state government ma chong thoye binong lo sesu ma chong thoye bang tum chak one article 244 nang pe chun jetik ni tum implement me sign sugri de kali podang de ni tum KPL tia pha ni tum ke che abdun ta hele velo risim ngang tangan ke government aphan hodai lablo
jong si nang tum implement mit nang apu porang te Adap Birta ma bang nai ingna maloman nang abdami ratang no man nang abji dispura nang abi ma Delhi on abi nitum kisik ding lo nang abu Assam government Central government tu si tumake kithi bhere re hempre ka farman ke khaya farman ye song tum kithi fan kai ta prang sidu Assam government la pen central government la fan ka chuning gri alam la hello nang tum jong si nang pi chunche vek lo podang te ni tum ke pel tia fan kopi man nang chong hoyi nang tum kam lo ni tum chulang ding de Nipaing ko rapor ni Denarong Nuraka Klamalong, India Home Minister Amit Shah nang kahumria hut, Karbianglong hemprek mate Article 244A alam, kapang dakpon pe mate kaningji pon pe dada jok, Nipaing ko ratroka da por piner keba por malom. APHLC Korkanti Constituency Committee hin pen ningkang samse mate ningkipung, Chipaklang Ponsi, Home Minister Amit Shah, Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, CM Sarbananda Sonowal lapen, CM Tuliram Rong hangatum amipi Mikai Pon. Labang solong APHLC Korkanti Constituency Meipu Kongchun Bangatum Kaning Jepon Lake BJP atum ke hemprek kar I kache parjan chot Radaphan kachong thui ke chobai ington non BJP ke hemprek hang thek thelu development pupen lok ke khereng un ilu pupen BJP aphan pin rempon Lapen karbirism kang tang ke ot KLNLF KPLT UPLA asong atum lamdon kache tok jialong Article 244A ka vedet penajok lamdon chetok dun de pot alang litu maphan suri akeru APHLC Korkanti Constituency Committee hinpen pajirpon Uthonga Jipen Ananbe 365 News India Nipaing ko rapplier ni Sarupathar Constituency ke parlo Burateron na ronga mekar John Teron SI asad lang ki undo na jok ronga sordo anaphan ahem chihang petsi ninga rong chipisi kichu na mai chuphapon John Teron na lang like dorsing Teron na pensika terang piasopo alang li bihek penta awat adur misen na pen ke Charlie anat setami bihek penta chipaduk o abangpu laso jok alang li surihinira great rock aningkan BE electric chipa undun lo laso api surihinira engkoy raisya ningkan na bangke SI asad lang chipa undun si apia pola pen Burateron na ronga sora tumaphan nong mewan pilo Halapu Sarupathar Youth Forum Thiek Pen SYF Japralang so risunim so amai Thiek Pen JRNA la pen rongasar Sarphi sarpho tumdo anta chitong dun si John Teron SI asad lang kachipa undun thek Aphuthak la pen apia po aphan sitami asomar kapacharli along kachipiduk dun thek asomar aphan anem kachen theka jok rongasar la pen amikar tum do anta ningarong ningklar chen pen karcho pedopon ne kabor ichot la pukali bonta ni pini po tum choche selesi bihek pen ne kethan nang ke pacharli kachipedu ka joinisi pini la puson nong mewan longlu puta John Teron na hin pen rada thengno lamthi nang chethandun kabor ile dolo tangte ajada sai setame un la pen kangri kangkrang ason pen chi ora ke Charlie anat chi hunglo tangte kaduka ve tumta un puta Terona sang ho pen kaduka ve nang chitong dun risoi jang atuma phan aning pirung pon bor pothar pen jotno singbe 365 News India Nijang Karbianglong Jirikindeng along kijui kelang adim mate park pedo nang jipu Karbianglong Autonomous Council pen mathasi Jirikindeng along kijui kelang adim aphan lakep atangka panongsi amreng MSC Rina terang pila pen kopili MSC Pawan Kumar pen kedamtang ningkan surihini ra krener kep arkoy ni 54 ni long e sompon lo bonta ningduk memia lama bang ke long e somdet pen ningkan ke thompleng deta phita non anta kijui kelang long jadim ke nampi nam dursi lang long rong lo Lapen ke Jirikindeng arata tum Jirikindeng along ta kijui ke lang adim mate Children Park do pu Jirikindeng arata tum ning jerin ti bonta ningkan ke thompleng data phi pini arnia bangke nampi nam dorsi nang manded lo lapen Jirikindeng arata tum aningarong nata sonsi thekdam long lapen labangso kijui ke lang adim mate park lapuson tong biver poma Karbianglong Autonomous Council pen thangna tasai dengde luma pota ongdung arata tum pen ning jerin ti KSS Central Committee में फुजेम सोंतिमुंग तुमपेन पीस एकॉर्ड पुथाक फेरंग क्या माई के फा इसी निंगा Karbianglong arat pan BJP tum pacu bepen ninga rong dak pen puthot aning parong
aning poi thu rồi là xong si thek long lo je atumi 25 February Amit Shah Karbing long wangsi da Karbing long arlo do song doan kepelti kelep upeli lapen PDC ke alang tum la handbrake harman Karbing long handbrake ke hang harman isi pacun po artikel 2 ke pacun po pan si isi a camping polo sedak Karbing long arat tami dhoromalam party lam chipu pipin pen pinang an dunlo isya akimiang thek klang popusi dunlo stame atumi pa ko thek thulong lo je ke dam tang so dak thak ke pachu bai ningkan krisia prang elkat mani kheruni long gawang chak tegang lo se thang dak klem ple laso ji dokmoka long ke dam tang ningkan thoma prang lo Rasnat Singh Gewang ningkan aprang Rasnat Singh Gewang tami alang nitum pulo nitum government wang lote under article 244 a teng pen nang tum handbrake akihang akimang babang ki nitum ke pacu ni phan ki nitum ready lo song si dolo lapen nang tum government da wang lo la so det pen afi nitum Karbing long IMP Horan Singh be arjudun thulo handbrake phaman itum pan handbrake pan kopini ka chinglai dolo ma babang thag no lo government pan alam voi dolo itum handbrake phaman thangta achingwai belang a police be sonse du gok lo nasi nitum aprang be na chini lo je non atumi 25 bangke kopini ison akimi senang thek kiklang daji pormu ke theklong le sonse chini lo chitokti lapen atumi meeting aprang sami athima thek long le bolam the bangke kelep du bangke 42 rounds lason e dolo plot dogs du bomlo stame PDC ke tu pen kelep du chenglo alang tu negotiation avipin na asi negotiation avipin lang pulo te pinap 25 ani mat ki kosen se lepung chitok da junji lasi la bangke isi BJP tu isi political adak amayes kicheni phansi ke matha le thek long lo lapen proof lo je BJP tum proof lo je thot Karbing long rai phat akut chong thui tu unlu pomu proof sonsi thelong lo athema asormu bangke ili tum ko an na kachisong laso kachisong ja kong an ma ke piun lahan lo ki chunyang thekdo lase kachisong phutami tum a angthun ba association lason do penon haprang 1952 ningkan district council ang palang lo Samson ti ru Samson sing ti halo sora situation ka prek lo claim lo lang dum chikam chipaduk lo nasa se phurkimo ke thom Karbing long thek long lo li tum phurkimo ke thom la 1995 ningkan la ke mass democratic movement dak dolo ASC penceng lo KSC tum chirap dolo la pen NSCF pinangan dolo Karbing long si 1995 ningkan MOU si kichu nang deng dolo lapen thuwang thulo 2011 ningka UPS tumta MOU chitok long lo MOS chitok so MOS chitok na kopilo labang ke KSC penceng long dak Karbing long hamphang so pinangan thurung pakap cherap dun maso ka chisong thulo sa holo song deng ta MOS te si chun do kasi non isi choro thunangi Karbing long ara dak social organization penceng long student organization penceng long alang litung phan juning ridun pen nang litung jong si ake kom nei da article 244 ile ave pulote nang dum lalmang se kon bang chitok dum de nang ji pen alang litung da chini lo la so bang so 25 an ekor chitok nang pulong bang ke la so article 244 thang da ave da ji la so joni alang litung dun de rang lap lo se isi choro nang ji nasi choro nang la pa alang litung ansu se chisong on thu nang lang democratic mas democratic movement alen pen thupak cerap pet pen so kachi song pan alang itu ready nang po lasia government to initiative pen da choklo je suluk soda ka dudang ni asi agdang mainstream bang enang ko se government to initiative pen dolo lake nili tum ka do weda Karbing long rat kesi pen cheklo ka do wes tami proge la bang so ke ni tum da Karbing long suluk soda ka nang ko proge la supan sini tum idam tang tami
ya sih penceng lo itu lem rapet hemprek hangklem rapet ya sih kian sih itu lem rapet 2020 Desember itu ongdung pen Samsung sing ti park long si mas demonstration patolo itu suri mun pacitong lo je kelep tumbang pistok do bom lo kana around dam elo sila tum han pacu nangji la penon cingki kerang tamana cingki nangji la pen suko pima lorka ki taman ke plung na tanang ko sa hala so ben itum ta is alang so movement bande itum a aisu ke pacu ni phan ke tum a rally tame itum claim lo na galang dum kadu be thelong tong lo si government um da initiative em lo je pacu nang pola tum so si claim lo je nasi kiwang welang ko mana cingki lo sita la so theglong lo je ahok ahak la tum ki claim bangke labang so karbing long isu ahok sung olo lo so pen che la tum ki claim kali de se alang li tum phan tum rup tum rara under gun point la son pen si la tum phan dakiwan nasi la dakiwan polam thi bangal lo je theglong lo alang li tum hemprek ke hang labang so asong ke le punon bisi ke punon ke pelti punon ko pisi ci tok ma lang tum chini ko pisi tok ma ci tum alang tum place tong la so mu diman negotiation na pen lang se government to masik la simona nga atum se sok dene apen script la son simona lo lang tum si siglo se so ting sa lang si place lo la hen lo so se la son lo nasi ditum chini nang po itum ban ke labang so ki bang ilangan itame la so pacun thek thelo la pen ke karbong vera tame labang so ki bang jilang tame halang itum je mathalo labang so sai deng no te isi karbing long chori ola sam de isi political mileage en long po ko si karbing long rat kadu chini nai la pe labang so dak karbing long rat ka ching hom atum karja tu masong doan tami ay itu masong jong pen itu masong jong pen kopi malang tu makimang dos tami abang sok ke pacit ton han kengkam si ciru cet pen mitang jong asong a principle ci obop nani pokali si tami tok thip kali pen kengkam si ciru cet pen pacit ton pen that karbing long do regional plural party dum do salang le tum sa mela bang so kengkam si ciru chat kan si ching hai do si uthot ke wang dia bang ke koson be si bjp param alang tum ta mela bang so ma that thip nang ni son ke ma thalu bo te karbing long rat ka ding ka chirap du de jia am thebe asi ini hin pen ni tum ke se hin ka chuni hilang gala lo ki wang hilang ani tame tum kopi ni ining ke thedam thai क्या वेलो लता लबा से नंगे थान थाप बंके कि क्रोय दुम दि दाजि फानसि निलेन बेटा जुनि रिपन हेलो बाबा Lakhain koraponi lip MEC constituency ke parlo panjan longchap amonduli ruptalin talon pon bangso ruptalin katalona long ekang puajai mek moja singteron abarim evangelist NKBI hinpen si ingpupon lapena purborong pi pastor longchap BCI hinpen phitaing tipsi kachitong duna rataphan kardom heming pusi dudlin pon Ruptalin katalona long ibriang deng pi krikit homang deng su troksia long ketok nang lituma pranga keja tuma phan chimata thunon pu athe PN pon lapen reverend sina lekthe NKBA property and development secretary hin pensi arnamalam than pon Bapuram terang longchap adihin rimbang ahin pen aluhi pachini pon lapen longchap amon duliari sonim so tumpen ili karbia jutang ingbo beda tangji pumathasi karbi kan barim ritnong ching dia ke kanta peklang pon lapen athi pia long ke tok atengsi ke jabari matum anaphan archo pon lapen ruptalina karcho men pen kachetong duna rat do an pen anesan chulin si maing samjin pen pachun pon Nilipen Mosasteron 365 News India
Di phaing koi ra trokar ni lakha kre troksi so jeng thenta constituency ang kangar lo rongmong we hawara long rongmong we town committee office kang po mai pedopon bang so mai long alhia manpen locally em ka cherong pipi chetong dun anparta mondol president seming leng vdc chairman bronson terang penchenglok ongdung manpeng ke do alhia tu chetong dun rongmong we pendilip tokbi 365 news India Adap Birta kala puan sekang ton iglo arni kemi kardom